네, 잘 들었습니다. 인공지능으로 열심히 번역을 시켜봤는데, 아, 네. 몽골어는 텍스트 위주로 번역이 잘 돼요. 그래서, 그 챗GPT를 시켜서 번역을 했는데, 앞에 우리 지난번 강의 요약한 거를 제가 다시 한국어로 번역을 시켜봤는데, 한 90% 정도, 95% 정도 정확하니까요. 참 잘하셨어요. 자, 그래서 이제 여러분들이 이제 요약하는 것도 중요한 부분인데, 앞으로는요, 이 동영상을 요약을 시켜도 돼요. 챗GPT한테. 이 영상을 보고 네가 요약을 해라. 그래서 요약본을 보고 내가 수정을 해주면 돼. 무슨 말인지 알겠죠? 우리 사랑토야 통역해야 되는데 받아 네, 적어서 알겠습니다. 정리하면 잘했다. 그리고 앞으로 여러분들이 리더들은 챗GPT로 활용해서 동영상도 요약할 수 있어요. 그래서 그 네. 요약본을 보고 다시 내가 수정을 해서 전달을 하면 번역의 퀄리티가 훨씬 더 올라가고 시간이 단축됩니다. 네, 통역해 주세요. За өнөөдөр бүтээтгүнээ маш сайн танилцуулаа баярлалаа гэж байна. Бас тэгээд одоо ингээд ухаалаг одоо юу байсан штэ. Жижиг ухаалаг одоо ингээд бидний одоо бас нэг тий юу гараад ирсэн байгаа. Одоо орчуулгын одоо маш өндөр түвшинд хүрсэн одоо бас нэг технологи гараад ирсэн. Тийм учраас GPT-гээд одоо тэрүүгээр одоо бид нар одоо яг үгүй л энэ бичлэгийг хүртэл те тэрүүгээр одоо ингэж хийх одоо боломжтой байгаа. За ямар нэгэн зүйлийг бас ингэж те одоо тэрийг ашиглаад ч юм уу санаа аваад хийх боломжтой байгаа гэж байна. 네, 그리고 우선 오늘 숙제를 하나 낼 테니까요. 여러분들이 이제 받아 적으셔서 다음 주에 숙제 발표를 할 사람을 정해서 발표해 주세요. 숙제가 뭐냐 하면 통이 먼저. За ингээд дараагийн 7 хоногт би одоо ингээд дараагийн бүтэн сая төгсөлт би даалгавар өгнө. Тэгээд даалгаврыг те одоо те хийгээ те одоо ингээд ихтгэл тавих болно гэж байна. 투명하고 기미가 좀 사라지면서 얼굴 자체가 이렇게 좀 투명하게 우리가 톤업이라 그러죠. 투명해 보이는 그런 피부를 만드는 방법에 대해서 여러분들이 의견을 제시해 주세요. Одоо тэрнээ одоо царай штэ тий царайных одоо арсны өнгийг одоо цайруулах ч юм уу тий гэрэлтүүлэх одоо энэ тал дээр одоо юу яана анхаарна гэж байна. За энэ тал дээр л анхаарад одоо бид нар бас юу яах нь штэ бэлтгэнэ. Тэг толбтой ч юм уу тэр хүмүүсэл тэр сэг тол нь багсгсан ч юм уу тэр тал дээр анхаар юу бэлтгэнэ штэ. 그러니까 기미는 좀 없어지고 완전히 없어질 수는 없지만 기미는 좀 없어지고 피부가 이렇게 좀 발광하는 것 같은 이렇게 투명해 보이는 그런 피부를 만들어야 돼. харьцуулал хийдэж штэ одоо миний арьс урд нь ийм байсан, сэвгтэй байсан, толботой байсан тий. За тэгвэл одоо энэ этомын бүтээгдэхүүн хэрэглээд миний арьс ингэж өөрчлөгдсөн. Миний сэв толгой багасаад, арьсны хөнгөө одоо ингээд тий цайраад, гэрэлтээд их гоё болсон гэж энэ одоо харьцуулсан юм одоо юу зурх тий хэрэгтэй гэж байна. 그렇게 하기 위해서는 화장품을 어떤 순서로 발라야 되고 어떤 팩을 어떻게 쓰는 게 좋다. 이런 쉽게 말해서 레시피를 여러분들이 제안을 하고 여러분들도 한번 해보시기 바래요. За тэгвэл за тийм хүмүүс те одоо бүтээтгүнийг одоо манайх чинь нөгөө цэвэрлэгийн сэтнээс эхэлдэг шүү дээ. Дөрөв цэвэрлэгийн сэтнээс ахуулаад за тэгээ суур тасаагаад эвсэлүүдийг тэрний дэс дараалалаар түрхээд те өөрсөндөө бас энэ сэв тол арьсныхаа өнгийг одоо тэгээ гэрэлтэн толгор болохын тулд ямар одоо бүтээтгүн хэрэглэх одоо тий шаардлагатай гэдгийг өөртөө бас ингээд нэг бүтээтгүнээс хайгаад ингээд түрхээд ингээд арьсаа гоё илгсэн тийм зургнууд бас хэрэгтэй гэж байна. 그러기 위해서는 화장품만 잘 발라야 되는 건 아니죠.
그 우리가 매일 먹는 건강식품들을 어떻게 집중적으로 잘 먹어서 피부에 더 도움 줄 수 있는지, 그렇기 위해서는 이 건강식품을 어떤 걸 먹는 게 좋겠다. 이것도 여러분들이 한번 공부해서 제안을 하면 좋겠죠. За тэгээд бидээс даалгавар өгöd байна. За тэгээд арьсаа гоё болгоныг хүмүүс чинь дандаа гоо сайхны бүтээтгүүнд анхаарат идэв тий. Тэгвэл нь штэ тий гоо сайхны бүтээтгүүнээс гадна бас дотороос ямар бүтээтгүүнүүд уугуул бас бидний энэ арьсны одоо өнгийг сэргээж одоо тий одоо гоё тэр гялцсан толгор болгохгүй энэ тал дээр бас хамтдаа ингээд гоо сайхны бүтээтгүүнтэй хамт уудаг витаминуудтай хамт ингээд юу яах нь штэ бид нар өөрсдөө ингээд юу яах нь тэрийг одоо өөрсдөө хайсан тохируулсан тэр одоо бүтээтгүүнийг одоо юу хэрэглээ гаргаж ирж одоо бусдад танилцуулах нь ийм даалгавар өгч. 그러니까 우리 피부 깊숙이 숨어 있는 이 김이라 그러는데 멜라닌 색소가 이렇게 퍼져 있는 이 부분은 사실 피부과 의사들도 어쩌지 못해요. 이거는 꾸준한 관리로 바꿔줄 수 있거든요. 그걸 이제 우리가 애트미 화장품 정도는 돼야 이렇게 바꿔줄 수 있거든요. 그래서 그런 부분들을 여러분들이 테스트 해보고 또 파트너들과 함께 같이 챌린지라 그러죠. 도전을 해보면서 레시피도 만들고 서로 공유하는 그런 센터별로 그런 노하우를 쌓아가는 것도 여러분 센터의 발전에 굉장히 중요한 요소가 됩니다. За тэгээд тийч одоо ингээд арьсны одоо гүн тэгтийн цэцэг толгой те энэ бол мелани гэдэг нэг юм юу гэдэг одоо тийм бид нар арьсны одоо баланс утгаар ингэж өөрсдөг байгаа. Тийм учраас энийг яхаг бол гоо сайхны газрууд бол энийг бол шийдэж чаддгүй. Том эмнэлгүүд бол шийдэж чаддгүй. Энэ бол те хувь хүний одоо байнгын одоо арчилгаа. Тэгээ арьс арчилгаанаас бас шалтгаалдаг. Тийм учраас бид нар одоо экономи ийм сайн бүтээтгүүнээрээ дамжуулаад тий өөрсдөө хэрэглээд уугаад түрхэж уугаад за тэгээ мөн хэрэглэгчтэй хүртэл одоо өөртөө үр дүн хүртэл ингээд яриад цаашдаа ингээд баг хамт олноор тий төөр ингэж бие биендээ тэгээ мэдээлэл өгсөн ийм одоо баг хамт олон одоо юу яах юм баг хамт олонд л одоо даалгавар өгч штэ биднэрт даалгавар өгч ин хоорондоо ярилцаад тэр бүгдийг одоо ингэж бусдад дамжуулсан ийм одоо юунуудыг ажлуудыг хийнэ гэж байна. 네, 그리고 스킨 부스터를 어떻게 사용할 건지 사용 방법에 대해서 여러분들이 제대로 공부를 해야 돼요. 제가 스킨 부스터를 여러분들이 테스트용으로도 이렇게 선물도 하고 했는데 스킨 부스터에 대해서 각 센터장들 또 센터에 있는 리더들은 사용법을 잘 익혀야 되고 사용 동영상들이 지금 많이 나와 있는데 좋은 동영상, 회사에서 한 동영상을 다 공유해서 여러분들이 제대로 공부를 하고 실제로 사용을 해야 돼요. За тэгээд бас нөгөө манай нөгөө нүүрний индүү гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо монголчлаад бол нүүрний индүү байхгүй. За тэгээд скин пост дээр постлийг штэ тий төв болгонд тий центр болгонд ингэж өгсөн байгаа. Тийм учраас тэр манай центрийн маань ахлагч нар тий хэрэглэгч одоо гишүүдтэй яаж хэрэглэх заавар за ямар бүтээгдэхүүн дээр одоо яаж хэрэглүүл одоо ийм үр дүнтэй байдаг гэдэг тэр одоо талаар бас ингэж бие биентэйгээ хуваалцах хэрэгтэй гэж байна. 네, 그리고 이제 지난 시간에 이어서 강의를 해보도록 할게요. Тэгээд би үргэлжлүүлээд нөгөө түрүүчийн 7 хоногийн одоо юу нэг сургалтаа үргэлжлүүлээд ярья. 자, 여러분들이 7명 한 팀을 이제 만들면 여러분들의 모두의 수익이 올라간다는 거는 다 이해했죠? За тэгээ та бүхэн бол одоо сургалтаа дамжуулаад ойлгосон баха. Тэ өөрөөсөө гадна 6 хүнтэй нийлээд 7 хүний хүн болоод нэг одоо багийн системийг бий болгоод за түүгээрээ дамжуулаад бид нар одоо яхаа орлогоо өсгөх боломжтой гэдгийг бол сургалт бүрд одоо ингээд ярьснаар бол мэдэж авсан баха. 그러니까 여러분들은 이제 리더들은 7명 한 팀에 대한 설명을 이해를 하고 파트너에게 설명해 줄 수 있어야 돼요.
За тэгээ манай нөгөө багийн төвийн одоо лидерчнүүд те одоо ингэ бизнес эрхэлж байгаа лидерчнүүд маань энэ одоо 7 хүн те нэг баг болоод нэг одоо багтай одоо системийг үүсгээд за үүгээрээ энийг маш сайн ойлгоод бусдаа ярьж ойлгуулж хэлж өгөх хэрэгтэй гэж. 이 7명 한 팀을 만들고 그 다음에 15명이 16개의 줄을 완성시킨다는 이 개념은 애터미에서 조직을 만드는 방법 중에 50% 정도 이상을 설명해 줄 수 있는 중요한 이론이에요. Тэгээ 7 хүн байна. Тэгээ одоо ингээд өсөөд одоо тэгээ өөрөөсөө гаднаас ингээд өсөөд ингээд явахаар чинь тэр чинь нэмэгдэн штэ. 16 гинөө сая 16 гэсэн үү? 16 болоод за тэгвэл энэ болохоор багийн бүтцийн одоо өсөлтөнд бас маш их юутай нөлөөлдөг гэж юм. За тэгээд энийг ойлгоод ярил баг юу ойлгоод одоо баг 50 одоо тий 50% одоо ойлгоод бусдаа бас ингэж хэлж ярьж өгөх ёстой гэж. Энэ бол багийн бүсэд маш их чухал даа гэж. 그러니까 이걸 내가 이해를 했는지 내가 아는지 모르는지는요. 각 리더들도 자기가 아는지 모르는지를 모를 수도 있어요. За тэгээ үүнийг би мэдэж гин үгүй юу гэдгийг одоо манай лидерчүүд өөрсдөө бас өөрөө дүгнж байгаа ах гэж. 그러니까 어떻게 하냐면 7명 한 팀이 되면 모두의 수익이 좋아진다는 게 첫 번째고 그 다음에 이걸 이용해서 우리 조직을 어떻게 성장시켜 나가야 되는 게 그 다음 두 번째예요. За нэгдүгээр тэгвэл те 7 хүн те нэг одоо нэг баг болоод ингээ ажиллахаар орлогоч өсдөг гэж юм. За тэгвэл хоёрдугаар тэгвэл үүгээр дамжуулаад бас багч бас өсдөг нэ. 그래서 그 다음에 이제 사업을 할 때 그럼 이 7명의 역할 그리고 우리가 받은 수당을 어떻게 활용할 것인가 이 부분에 대해서는 각 팀별로 또 각 리더별로 굉장히 많은 고민을 해야 되고 방법을 찾아 나가야 돼요. За тэгээд нөгөө 7 хүн нэг баг болоод ингээ ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ орлогоо одоо яаж зөрчүүлэх вэ гэдэг тий бас ингэж юу яах хэрэгтэй, хоорондоо ингэж зөвлөж ярилцах хэрэгтэй гэж. 그리고 7명 한 팀일 때는 그나마 쉬워요. 그런데 그 7명 한 팀에서 밑에 새로 7명 한 팀, 또 7명 한 팀이 계속 나오게 되면 조직을 운영하는 방법이 좀 복잡해질 수가 있어요. За тэгээд эхний 7 хүн бол нэг баг болоод ажиллахад бол амар аа. За тэгээд доороос нь ингээд 7 хүн ингээд гараад ирэхээрээ одоо ингээд энэ багийн бүтцэндээс ингээд юу гардаг аа. Олон гэдэг шийдэх асуудлууд бол гарч ирдэг гэж энэ үед одоо спонсортойгоо зөвлөдөг юм шүү дээ. 그리고 이 7명 한 팀을 어떻게 운영해야 될지 파트너들하고 설명을 하다 보면 내가 설명을 잘 못하는 경우가 생기거나 파트너가 잘 이해를 못하는 경우가 생길 거예요. За тэгээд 7 өнийг удирдаад ингээд яаж удирдах чинь 7 багийн цааш нь ингээд зарлаад явах вэ гэдэг ингээд тайлбарлаад гişүүдтэй тайлбарлаа ярихад бас ингээд нөгөө гişүүд дундаас нь ойлгох нэг нэгээ ойлгохгүй бас ингээд нэг байгаа. За тэгвэл тэр үед яах вэ гэлээ. Тэр үед одоо ингээд бас спонсортойгоо хамт ингээд бас ярьж ойлгуулах юм гэж. 그럴 때는 시간을 정해서 제게 개인적으로 상담을 하든 파트너들하고 같이 들어와서 상담을 하든 이해가 갈 때까지 물어봐야 돼요. 제일 나쁜 것은 이해를 못하거나 잘못 이해한 상태에서 이 사업을 진행시키는 게 가장 바보예요. За тэгвэл одоо тий ер нь бизнес эхэлж байгаа хүмүүс бол тий маш сайн ойлгосон тий системийг маш сайн ойлгож иж тий ингэж хийдэг байгаа. За тэгвэл ойлгоогүй байвал ганцаарчлаад асууж болно. Эсвэл багаараа одоо хамт орж ирээд тий зөвлөгөө авч болно гэж юм. Тэгээд ойлгоогүй чи одоо бизнесээ хийн гэдэг бол энэ бол маш их одоо за тэнэглэл юм гэж. 애터미 사업은 빠른 길도 중요하지만 바른 길, 목표와 직결되는 바른 길이 더 중요하다는 겁니다.
За тэгээ этомик хийх нь бол хурдан хийх нь одоо бас чухал ч гэсэн маш зөв одоо аргаар зөв аргаар зөв төлөвлөгөөтэй ажиллах нь чухал юм аа. 네, 그래서 여러분들이 잘못된 길로 빨리 가는 것은 다시 되돌아와야 되기 때문에 오히려 더 안 좋아요. 그래서 바른 길, 목표로 잡은 그 길을 찾는 게 중요하기 때문에 여러분들이 잘 이해가 안 가거나 모를 때는 계속 스폰서들에게 물어보고 또 물어보고 하면서 길이 찾아질 때까지 계속 물어봐야 돼요. За тэгээ бид нэр яг бол багаар одоо ингээд тэг зөв зөв замаар одоо энэ бизнесээ удирдах авч явахын тулд яг бол спонсортойгоо маш их зөвлөдчиж тэр зөв замыг одоо ойлгож одоо бүгдээрээ хамтдаа ойлгож одоо хамтдаа ажилланы одоо тэг эцэс хүртэл одоо зөвлөлдөх хэрэгтэй юм аа. Тэр зөв замыг олж авах хэрэгтэй юм шүү гэж байна. 그러니까 국장급 이상에서는 완벽하게 이해하고 자기 파트너들하고 이 부분에 대해서 자유롭게 토론도 하고 어떻게 할 건지에 대해서도 서로 얘기하는 그런 문화가 만들어져야 내가 뭘 모르는지, 내 파트너가 뭘 모르는지, 내가 스폰서에게 어떤 걸 물어봐야 되는지를 여러분들이 정리를 해야 돼요. За тэгвэл Sharon Master гэж. За энэ Sharon Master бол маш чухал одоо цолоо гэж байна. За энэ Sharon Master хүрсэн одоо хүмүүс маань одоо тэгээ ер нь одоо багийнхаа хүмүүсийг яаж одоо зөв замлаа өдөртөж авч явах вэ? Тэрийг мэддэг байх хэрэгтэй. Багаараа зөвлөлдөж ярилцдаг одоо ийм чадвартай болсон байх хэрэгтэй. За би юу мэдэхгүй байна? Эсвэл багийн маань юу мэдэхгүй байна? За тэгвэл энэ бүгдийг одоо спонсортойгоо ингэж зөвлөлдөж ингэж хамтдаа ингэж одоо багийнхаа багийнхаа удирддаг ийм одоо зэргийн хүн байдаг. Тийм учраас Sharon Master болсон хүмүүс бол за ер нь одоо ингээд зөвлөх зөвлөгөө өгдөг, зөвлөдөг ийм одоо хүмүүс болсон байх шаардлагатай. Энэ одоо хангасан бэлтгэсэн байх шаардлагатай. 네, 그래서 여러분들이 조직력을 강화시키는 것이 7명 한 팀이라는 이론을 가지고 좀 뭉치면 다시 자 상태야. 우리가 7명 한 팀이라는 건 뭐예요? 우리가 뭉치면 더 많은 수익이 나고 더 빨리 성공의 길로 간다는 거잖아, 그죠? 뭉친다고 무슨 말이야? 다시 자 7명 한 팀이라고 한 팀을 만들어서 우리가 7 хүн хамтарч нэлнэ. За тэгээ 7 хүн за 7 хүн хамтраад ажиллавал мэдээж орлого нь өндөр байдаг. 네. 자, 그렇기 때문에 이제 여러분들이 그냥 물건을 막 팔고 사람을 막 만나고 하는 것은 초기 사업자들이 하는 일이에요. За тэгвэл одоо бүтээгдэхүүн борлуулад хүмүүстэй тараа гэдэг бол энэ анх бизнес хийж эхэлж байгаа хүмүүсний ажиллаа. 그래서 리더들은 그러면 직급 계획을 세워서 세일즈 마스터를 누가 가고 세미 세일즈는 어떨 때 가는 게 좋고 이런 걸 여러분들이 실제로 직급을 계획을 세워서 움직여야 여러분 사업이 더 빠르게 성장할 수 있어요. За тэгвэл лидерч хүмүүс маань яг үгүй тэр одоо мастер болгох төлөвлөгөөн дээр одоо анхаарлаа хандуулад хэнийг доороос мастер болох уу гэдгийг анхаарч ажиллах одоо энэ ажил дээр анхаард юм аа гэж. 네, 그래서 여러분들이 다음 달에는 어떻게 하고 다음 분기에는 어떻게 하고 앞으로 6개월 동안은 어떻게 직급을 운영하겠다는 것을 리더들은 생각을 하고 있고 위에 있는 스폰서들하고 그 생각을 계속 공유를 해야 됩니다. За тэгээд одоо лидерчүүд маань за зөвхөн эхний дараа сард би одоо ингэж ажиллана. Эсвэл одоо сүүлийн 6 сард би одоо ингэж ажиллана гэдэг спонсортойгоо бүр ингэж юу яах хэрэгтэй, мэдээлэл өгөх хэрэгтэй нэ бас ингэ зөвлөлдөх хэрэгтэй. 그래서 여러분들이 처음에는 세미 세일즈를 도전하는 것도 의미가 있고 세일즈 마스터를 도전하는 것도 의미가 있어요. За тэгээд анх болохоор CMS
semi sales master хамгаалахнаас одоо утга учиртай бас. За тэгвэл дараад нас sales master-аас хамгаалахнаас бас утга учиртай гэж. 그리고 리더들은 내 파트너를 세일즈 마스터로 계속 만들어야 되면서 이 파트너들이 오토 세일즈 마스터가 될 수 있도록 지원을 해줘야 돼요. За тэр манай нэг лидерчүүд маань доороо байгаа хүмүүсийг sales master бүр автомат sales master хүртэл нь чиглүүлэх хэрэгтэй. 그러니까 여러분들이 이제 사업을 한다면 이제 B2B를 내겠죠. За та бүхэн одоо ингээд бизнес эхлэлээ одоо хийж эхэллээ B2B үүсгдэг байгаа тийм. 그다음에 이제 여러분들이 사업자가 됐으니까 첫 번째 도전 목표가 세일즈 마스터를 한번 해보는 거잖아요. За тэгэд анхны төлөв нь болохоор энэ sales master хамгаалдаг байгаа. 이제 그래서 세일즈 마스터가 되면 그다음에 다이아몬드 마스터가 목표가 되겠죠. За тэгээд sales master болсон хүмүүс чинь diamond master-таас ингэж юу яадаг байгаа. Тэгээд төлөвлөлт 그러니까 여러분들이 세일즈 마스터에서 다이아몬드 마스터가 목표가 될 때 그럼 다이아몬드를 달성을 했어요. 자, 여러분 다이아몬드 마스터가 달성이 됐어요. За тэгвэл та бүхэн sales master-аас diamond master боллоо. 다이아몬드 마스터가 됐을 때 누구는 오토 세일즈 마스터가 돼 있을 수도 있고 누구는 오토 세일즈 마스터가 안 돼 있을 수도 있어요. За тэгвэл diamond master болоход одоо багийн гишүүдээс зарим нь авто sales master болох боломжтой, зарим нь бол болохгүй болох боломжтой байдаг. 그러면 그 다음에 여러분들의 목표는 오토 세일즈 마스터가 되는 게 목표고 여러분들은 리더들은 파트너를 어떻게 오토 세일즈 마스터를 만들 것인가에 대해서 집중해 줘야 돼요. За тэгвэл лидерчүүд маань яхаг бол одоо за энэ хүмүүсийн одоо яаж одоо автомат одоо мастер болох вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гинэ. Цал ах хэрэгтсэн. 예, 여러분들이 그렇게 오토 세일즈 마스터 파트너들이 오토 세일즈 마스터 핀을 받을 수 있는 그리고 진짜로 오토 세일즈 마스터가 되는 그 과정에서 여러분들은 샤론 로즈 마스터도 될 수 있는 거예요. За тэгээд доотлын хүмүүс маань автомат одоо мастерууд ингээд төрөн гарах тусам автоматар одоо ингээд юу чинь одоо тэгээд шаарн модалдаг ч юм уу ста мастер болоод ингээд ахиа авчдаг гинэ. Тийм учраас доотлын хүмүүсээс авто sales master болоход нь анхаарах хэрэгтэй. авто master болоход нь анхаарах хэрэгтэй. 예, 그래서 여러분들이 이제 이 오토 세일즈 마스터를 파트너를 오토 세일즈 마스터로 많이 만들어야 되는 게 리더들의 사실 중요한 미션이에요. За тэгвэл лидерчүүдийн одоо хамгийн чухал хийх ажил те юу гэвэл доотлын хүмүүсээ авто sales master болгоход нь туслах хэрэгтэй, дэмжих хэрэгтэй, хамтарч ажиллах хэрэгтэй. 그래서 지난주에 제가 얘기했죠. 명단을 작성을 해서 소비자를 늘리고 회원을 2배로 늘리자고 했어요. 이건 뭐예요? 오토 세일즈 마스터를 달성하기 위해서 꼭 해야 되는 일이기 때문이에요. За тэгвэл автомастер болоход тэгээ түрүүчийн лант хэлсэн автомастер болоход юуг анхаарах вэ? Хамгийн түрүүнд нь нэрсрийн жагсаал гаргаа. За хэрэглэгчийг үүсгэх хэрэгтэй. За тэгвэл мөн хэрэглэгчээ 2 дахин үүсгэх хэрэгтэй. Мөн бүртгэл тий бүртгэл хийсэн хүмүүсийг 2 дахин үүсгэх хэрэгтэй гинэ. За энэ юу гэсэн үг вэ? Автомастер төрөн гарахад эдгээр маш чухал гэм энэ хоёр одоо зүйл арга бол маш чухал гинэ. 그래서 여러분들이 이제 몽골 우리 파트너들이 나는 이제 다이아몬드 마스터니까 샤론 로즈 마스터가 되고 싶다 이런 분들이 있겠죠. За тэгвэл одоо Монголоос маань за манай одоо лидерчүүд маань за би одоо diamond master болсон одоо шаарн болно эсвэл sales master болсон diamond master болно гэсэн ийм хөтөл мөрөөдөлтэй хүмүүс бол байгаа. 내가 샤론 로즈 마스터가 되고 싶으면 내 파트너들을 세일즈 마스터로 다 보내야 돼. 그러니까 내 파트너들이 모두 세일즈 마스터가 될 수 있도록 하고 내 파트너들이 오토 세일즈 마스터로 성장할 수 있도록 내가 만들다 보면 나는 샤론 로즈 마스터가 되어 있는 거예요. За тэгвэл би ирээ шаарн мастер болно. Тэгвэл яг гоо доотлын хүмүүсээ
sales master болгох хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд тэр доотлын хүмүүсээ баг ингээд автомат sales master болгоод явхад автоматараас өөрөө шаарн болдгоо. 지금 여기는 브라질이에요. 브라질도 이제 초기 사업이잖아요. 몽골과 거의 비슷하게 오픈한 초기 사업을 하는 국가입니다. За тэгээд барьцч гэсэн Монголтай адилхан одоо баг 1 онд орсон юу байгаа улс байгаа. 그래서 여기도 다이아몬드 마스터들이 굉장히 많아요. За тэгээд барьцд бол Diamond Master маш олон хүмүүс төрн гарсан баа. 그 다이아몬드 마스터들이 저한테 와서 어떻게 샤론로즈 마스터가 되는지 많이 물어봐요. За тэгээд барьцл манай Diamond Master-ууд надаас асуудаг гинэ. Би тэгээд яавал одоо Sharon Master болгоо тэгээд дээдлийг ахих вэ гэж асуудаг байгаа. 네, 그러면 이제 돌아가서 첫 번째 명단을 다시 작성해야 돼요. За тэгвэл би зөвлөдөг байгаа гэж байна. Нэгдүгээртээ нэрсийн жагсаалтаа дахин одоо хараарай, бичээрэй. 네, 그래서 명단을 보고 소비자 그룹을 늘리면서 그 중에서 나와 함께 사업할 사람을 다시 찾아보는 거예요. За тэгээд дахин одоо тэр нэрсийн жагсаалтаа гаргаад хэрэглэгчээ одоо дахин харах хэрэгтэй нэ. За үүнээс надтай дахин хийн хамтарч хийх вэ гэдгийг дахин бас харах ёстой гэж байна. 그리고 지금 나와 함께하는 내 파트너들을 세일즈 마스터로 보내는 거예요. За тэгээд одоо хамтарч байгаа мастеруудаа sales master одоо ингэж хамгаалахад нь ингээд автомат одоо байн хамгаалахад нь туслах хэрэгтэй гэж. 네, 그래서 이제 7명 한 팀에서 그 내 파트너가 7명 한 팀을 만들어서 세일즈 마스터를 처음 도전할 수도 있겠죠. 이런 파트너들을 많이 만들어서 즉 세일즈 마스터를 많이 만들어 나가는 게 샤론 로즈 도전의 첫 단계예요. За тэгвэл Sharon Master-ийн хамгийн одоо анхны алхам гэж юу гэвэл доороос 7 хүн нэг баг болдсон шүү дээ. За тэгвэл доороос одоо ингэж шин одоо мастерд төрөн гаруулах хэрэгтэй гэж. 그리고 이제 그렇게 하다 보면 내 좌우에 다이아몬드 마스터가 적어도 한 명 정도는 나오게 될 거예요. За тэгэл ингээд мастерууд явуулах тусам одоо доороос чинь Diamond Master-уудаас төрөн гарч ирдэг. 내가 샤론 로즈 마스터가 되기 위해서 다이아몬드를 둘 만들어야 되잖아요. 그러면 나는 다이아몬드 마스터고 내 파트너 중에 다이아몬드 마스터가 아무도 없는 상태에서 샤론 로즈가 되려면 뭐 불가능한 건 아니지만 굉장히 어렵다. За тэгвэл Sharon Master болоход бол баруун талаас 2 хүн хэрэгтэй Diamond Master тий. Тэгвэл одоо 2 хүн байхгүй бол Sharon болоход бас хэцүү гинэ. 네, 그래서 여러분들이 샤론 로즈 마스터가 되려면 내 파트너들이 다이아몬드 마스터가 많이 나올수록 내가 샤론 로즈 마스터가 되기가 쉽다는 거예요. За Sharon Master болохын тулд яг үгүй л доотлын хүмүүс ингээл Master-т явуулахаар Diamond Master-ч төрөн гарна. За тийм учраас за тэгээд Diamond Sales Master ингээд явуулаад хаа Diamond Master гарч ирнэ гинэ. Тэгвэл илүү хурдтай Sharon болно гэж. 네, 그리고 여러분들이 스타 마스터가 되려면 많은 여러분들의 파트너들이 샤론 로즈 마스터가 많이 있어야 여러분들이 스타 마스터로 도전하는데 더 쉽게 도전할 수 있는 거예요. За Star Master болгож гэсэн адилхан гинэ. Доороосоо маш олон Sharon-ыг бас гаргах ёстой гэж байна. Master-ыг гаргах ёстой гэж. 그러니까 여러분들이 내 파트너와 내가 직급이 같거나 어떨 경우에는 내 파트너가 나보다 직급을 먼저 갈 수도 있는 게 이 애터미 사업이에요. За тэгвэл Atomy бизнес бол тий надаас төрүүлээд миний доотлын хүн ч гэсэн төрүүлээд одоо мастерын цал хамгаалах боломжтой. За эсвэл өөрөө төрүүлж гарах юм уу доотлын хүмүүсийн гарах боломжтой. Энэ бол Atomy бизнес юм аа гэж. 내가 이제 7명 한 팀 얘기했을 때 내 왼쪽에 있는 파트너가 됐던 오른쪽에 있는 파트너가 됐던 그 밑에 있는 파트너가 됐던 어느 한쪽에서 먼저 세일즈 마스터를 도전하겠다고 얘기할 수도 있어요. За тэгээд 7 за өөртөө нийл 7 хүн болно шүү дээ. За ингээд 7 хүн чинь доошоо задраа ингээд 7 болно.
Тэ тэгвэл тэр 7 хүн одоо хүнээс чинь одоо баруун талынх нь одоо тий багаас тий би одоо тийм мастер болмоор байна гэж төрүүлж одоо ингэж нэг гар талаас чинь мастер хамгаалах хүмүүс гараад ирсэн бол тэр хүмүүсээ төрүүлээд явуулах хэрэгтэй гинэ. 이럴 때 내 수입이나 내 직급을 먼저 생각하면 내 파트너를 성공시키기가 어려워질 수 있어요. За тэгвэл за ингээд мастер хамгаалахдаа тэгнэ за ингээд нөгөө баруун талаас чи хүмүүс мастер явах гээд идэг тэгвэл тэр хүмүүсээ ингээд тэг ингээд би бас ингээд юу яана мастер хамгаална гэд ингээд байвал хэцүү гинэ тэгвэл баг амжилтанд хүрэхэд бас хэцүү байдаг тийм учраас баруун талаас ч юм уу зүүн талаас хэн нэгэн чинь л одоо мастер болгож тэр хүмүүсээ төрүүлж явуулах гинэ өөрийнхөө одоо тэр орлогыг ч юм уу өөрийнхөө мастерыг ч юм уу хамгаалтыг одоо төр одоо хойш тавиад явна гэсэн хүмүүсийг л төрүүлээд явуулах хэрэгтэй гинэ. 예, 그래서 여러분들이 한쪽이 커질 때, 여러분들 뭐 대실적이라고 얘기하는데 한쪽이 커질 때 내가 그 커지는 나이, 내 파트너가 성공할 수 있도록 잘 도와주다 보면 나도 그걸 통해서 배우는 게 많아져요. За тэгвэл хэрвээ одоо та бүхний одоо нэг гар талч нь одоо ингээл илүү их одоо хөгжлөө мастер 7 боллоо гэж бодъё. Тэгвэл энэ одоо ямар давуу талтай юм бэ гэвэл тий давхар суралцдаг гинэ. Илүү их одоо нөгөө гарынхаа нөгөө багийнхаа хүмүүсийг баруун талынхаа багийн хүмүүсийг одоо үүсгэж гаргахад бол энэ маш их одоо тий бэлтгэл болдог. Тийм учраас за хоёр гар талаа ингээд хэрэг ингээд зэрэг одоо ингээд листа нэрээ өсгөж чадахгүй бол хэрэг баруун гараас нэг гар талаас ч одоо хүмүүс ингээд мастер гарыг гэвэл шууд явуул гинэ. Явуулаа л гэж. Энэ бол маш зүг арга. 그래서 지금 여러분들이 조직 운영하는 거 보면 리더들이 조직 운영할 때 보면 자꾸 좌우 밸런스를 맞춰서 운영을 하려고 노력하는데 이 방법은 다시 말씀드리지만 틀렸어요. 그 방법을 고수하시면 여러분들은 오히려 사업의 속도가 늦어질 겁니다. За тэгээд одоо ингээд лидерчүүдийг ингээд хараад байхад те ингээд хоёр багаар л одоо өстө нэрээ юу зэрэг одоо балансыг тэмцүүлээд аваа явна гэж боддог байх. Гэтэ энэ бол маш их удаашралтай юм аа. Тийм учраас яг хөө эхлээд өстө те нэг гар тал маань одоо ингээд илүү их одоо чадварлаг хүмүүс байвал тэр хүмүүсээ төрүүлээд явуулах хэрэгтэй нэ. Шууд явуулаад өстө системд оруулаад бизнестэй одоо те хурдтай оруулах хэрэгтэй. Тэр хүмүүсээ дэмжээ явуулах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл илүү хурдан байдаг гэж. 오케이. 그래서 내가 조직 운영에서 굉장히 어려운 부분에 대해서는요, 한국어를 잘하는 몽골 리더들만 따로 모아놓고 교육을 시킬 생각이에요. За тэгээд одоо солонгос хэлтэй лидерчүүдийг би бас ингэж маш сайн одоо ингэж бэлтнэ гэж юм. 네, 그래서 여러분들이 충분히 이해하고 여러분들끼리 토론을 해서 여러분들이 다, 이게 맞다라고 공감을 한 다음에 그 내용을 몽골어로 이제 몽골 파트너들에게 전달을 해야 정확하게 전달이 될 겁니다. Солонгос хэлтэй одоо лидерчүүдтэй тусна одоо би ингэж бас ингэ зөвлөж сургуультай одоо бэлтээч явуулнаа. Та одоо солонгос хэлтэй хүмүүс нь өөрсдөө бүрэн ойлгосны одоо тэгээ дараа та багийнхаа хүмүүст бас ингэж энэ бизнесийг маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй байгаамаа гэж. 그래서 우리 윤철호 국장님하고 우리 서용화 국장님은 2월 달에 한국어가 잘 되는 몽골 리더분들을 정하세요. 정해서 워크숍을 할 겁니다. 그래서 이게 한두 시간 만에 되는 게 아니라 나랑 같이 적어도 한 4시간 이상 줌으로 한국어로 미팅을 할 거예요. 그래서 조직을 운영해 나가는 전반적인 얘기를 할 테니까 그때 여러분들이 반론을 제기해도 상관없어요. 그래서 서로 충분히 토론해야 되니까 2월 달에
날짜를 잡아주세요. 그래서 서로 좋은 날짜를 정해서 하루를 정해서 뭐 저녁이든 새벽이든 뭐 다 모여서 여유 있게 할 수 있는 시간을 만들어서 이 부분에 대해서 다시 설명을 하도록 할게요. За тэгээд 2 сард одоо багаас одоо солонгослолтой хүмүүсийг одоо тэг ингэж юу яанаа. Хүмүүст зориулаад 4 цагийн одоо юм сургалт явуулнаа би гинэ. За тэгээ багийн бүтцийн багийг яаж задлах үүсгэх талаар сургалт явуулнаа гэж юм. Тийм учраас одоо баг бүрээс тэ солонгослолтой хүмүүс маань оролцоорой. 그래서 이 얘기를 하다 보면 서로 무슨 얘기냐면 이 조직 얘기를 하다 보면 이해가 안 가는 부분이 있기 때문에 그냥 내가 듣고 내가 파트너들에게 통역하면 파트너들이 통역을 잘못하나 이렇게 오해할 수가 있어요. За тэгээд тэ үүнийг одоо багийн юуг одоо бүр игээд энэ орчуулж хийж байгаа энэ хүмүүс маань бүр илүү сайн мэдчихийч нөгөө багийнхантай ингэж хэл зөвлөж ярихгүй бол зүгээр орчуулга хийгээд нөгөө хүмүүстэй ингээл зүгээр одоо миний ярьсныг орчуулга хийгээд яадаггүй л тэ одоо зөв орчуулж гин буруу орчуулж гин үү ойлгож гин үгүй юу гэсэн бас ингээд ийм асуудал бас гардаг гэж. 그래서 저도 처음에 이 조직을 운영하고 조직을 만들어 나가는 부분에 대해서 박한길 회장님한테 들었을 때 저도 처음에 이해가 안 됐어요. Би ч гэсэндээ анх одоо энэ багийг одоо эдэмий бизнесийг хийгээ явж байхдаа багийг одоо үүсгэхдээ анхандаа би сайн ойлгоогүй байсан гинэ. 그래서 고민을 많이 했고 사업을 하면서 회장님의 말씀을 이해가 됐고 그게 맞춰서 내가 사업을 하다 보니까 이렇게 성공자가 된 거예요. За тэгээд би одоо тий маш их одоо энэ багийн бүтцийн талаар маш их бодсон тэгээ бас маш их одоо сонссон гинэ Бакангирийн хэжэний бас тэр юунитыг сургалтыг маш сайн сонсож ойлгосны эцэст би бага одоо ингэ дэлхий задлаад одоо ингэ ийм амжилтанд хүрсэн гэж. 한국 사람이 한국말로 해도 이해를 못 하는데 지금 이걸 통역해서 몽골 리더들에게 전달한다는 것은 굉장히 어렵다고 생각을 해요. За тэгээд энэ ер нь эдэмий бизнесийн багийн бүтцийн талаар ингэ ярихаар солонгос хүмүүс ч хүртэл солонгос хэлээр ярихаар ойлгодгүй нөөр бас тийм хүмүүс байдаг. Тийм учраас монголчууд бол бас ойлгохгүй нь аргагүй яг хэл тий одоо хэллөөр тэгээ бас ингээд орчуулгад дамжуулаад ойлгоно гэж бас зөв ойлгомжгүй зүйлүүд гарч ирнэ. Энийг ойлгож байна гэж. 그래서 앞으로 한국어를 못하는 몽골 리더분들이 다이아몬드 마스터, 샤론 노즈 마스터들이 많이 나올 텐데 이 사람들이 자기 조직을 잘 만들어 나가려면 지금 우리가 이 부분에 대한 교육을 확실히 할 수 있도록 시스템을 만들어야 될 것 같아요. За тэгээд манай багийнхан бас ингэ систем одоо бий болгоно. Энэ яг хэл цаашдаа Монголоос солонгос хэл мэдгүй мастерууд бол маш их төрөн гарнаа гэж байна. Тийм учраас яг үгүй л бид нар одоо солонгос хэлтэй энд одоо оролцож байгаа лидерүүд маань одоо тий энэ Монголд дах одоо энэ солонгос хэл мэдгүй одоо цаашдын одоо тийм лидерүүдтэй маш сайн одоо зааж сурахын тулд одоо энэ сургалтанд бас хамрагднаа гэж. 예, 좋습니다. 오늘은 여기까지 하는데 다음 주에는 여러분들이 정말 회원들을 더 많이 만들고 B2B도 가입시켜서 B2B를 냈든 안 냈든 이 줌 미팅에 더 많은 사람들을 초대를 해서 여러분들의 이 팀 파워를 더 늘려나가는 모습을 보여주시기를 부탁드립니다. За тэгээ дараа нь 7 хоног гэхэд дээ шүү дээ. Манайхан одоо тэг хэрэглэгчээ 2 дахин өсгөх хийнэ, бүртгэлээ 2 дахин өсгөх хийнэ. За бид бизнес болсон болоогүй бүх хүмүүсээ одоо зүүмдээ ингэж баг бүрээс одоо өөрөө оролцуулах нэ. Тэгээ цагтаа ингэж ороод ирээрээ гэж бай. Багаараа тэгээд багийнхаа одоо системд орох юг ажлуудыг одоо маш сайн юу ах хэрэгтэй. Өсгөх хэрэгтэй наа. 네, 오늘 모임은 이걸로 마치도록 하겠습니다. За өнөөдрийнхаа зөв үзэлтийг энэ үрээд өндөрлөё. 네, 우리
단장님 좋은 말씀 단장님 도움 많이 감사드립니다. 됐습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다, 단장님. 네, 오늘 미팅 사운제창을 끝으로 모두 마치도록 하겠습니다. 자, За, 마이크 우리가 여시고요. өндөр цогцыг манай хаамтаа ураг иглээрээ.